Maayong adlaw mga kapobre, kamuti lang sa atong isna karon para sa mabugna ug maulan nga panahon. Grabe kadaghan ninyong pangutana mga kapobre, tagsa-tagsaon ako ni inyong pangutana ngano iging ato nako pag-atop. Sa nako tubagon ang inyong pangutana mga kapobre, ako sa ipakita ninyo ang update diri sa ato ang payag. Kanang gibuak-buak na mo nga butong mga kapobre, mao na siya mong iakob, mao na siya mong iatop didto sa abuhan ug atong banggira. Ganahan ko mga kapobre kay mas natural siya ug ready na to mga balanghoy kay gitanom diri sa luyo sa ato ang banggira ug atong abuhan. Ug natingala mo mga kapobre ang haligi na ay mga lansang para mauna siya mukapot sa simento kay amo man ang buhusan para maoy magdala og ligon sa ubos ug sa ibabaw. Ug mag-akob mo mga kapobre, kinahanglan kuan gid ninyo buko kay unsaon po nato pagtakdo sa ibabaw ug naapay buko. Then mga kapobre, nagtinabangay na lang gid mi tanan diri aron madali ni human kay lagi gusto mi magbingka karong kalag-kalag diri sa ato ang payag. Diri nga side mga kapobre, mao na ni atong banggira taas-taas gid no. Og dito sa unahan mao po na ang atong abuhan. Dako-dako jud siya mga kapobre, dahil kining sa tubangan, iakob gihapon natin ni pariha sa ato ang atop sa atong abuhan. Break time sa ta mga kapobre, kay naluto na atong balanghoy nga tinunuan. Ipakita po din ako mga kapobre nga atong haligi, ato nang gibuhusan. Aron mas mulig-on, bisan pa uyug-uyugan. Ug gisulid na lang po nako ang abuhan, para og naay manok musaka mga kapobre, dili na nila kakhaan. Og padayon mi sa pagbuhos diri sa ato ang haligi, mao man lagi ni ang pinaka-importante nga mahimong lig-on pirmi. Og diri na puta ni sa ato ang banggira mga kapobre. Pagyapon atong banggira og ang atong dingding mao gyapon ang akob nga cutie mga kapobre o gagmay kayo. Dayon syempre di gina to na malimtan kay mao gina tong basket butanganan magbulad og naabot na po atong giorder nga kinlingkuranan nga kawayan mga kapobre. Og pag-abot-abot gyud dayon kinahanglan gina to na siya barnisan kay gikan ra ba na sa ulan. Pas gipili gihapon ako ang kolor sa barnis mga kapobre nga yellow orange kay ganahan magig ko ning kolora. Syempre aron ang mga tao diri mas moadtik pa lutuan na tong kamuti mga kapobre nga bag-ong kinalot mga kapobre ug lihian ginato ni gluto ang atong abuhan karong adlaw. Ug mao na ni update sa atong banggira nga perting dakua mga kapobre bisan pag diri ta matulog masigo kita tanan diri ba. Ug si mama pa mga kapobre unsa man ni abuhana moram nagpanuig. Kalipay kana ko mga kapobre nga akong mga igsoon kaduwa-duwa og volleyball diha sa gawas sa atong ug mao na ni ang pinaka-update sa ibabaw nga inyong gipangutana. Nganong giingon ana nako pag-atop ang atong banggira ug abuhan. Ganahan lang jud kay kog natural mga kapobre. Kay sa una bitaw wala pa misin, kugon man ug dili kani akob nga kawayan. Unya nga among dingding gali sa una kay sa kay kalas man gid kay mga kapobre ug akob jud bitaw imong gamiton. Pero giakob nako siya mga kapobre ang abuhan ug ang banggira kay ngano dili naman gud siya ingon nga maulanan gid siya nga maigo gid siya sa ulan kay taas naman og awil good ang ato ang payag. So salibo-salibo na lang siya. Maura to mga kapobre, mangisnak ta kauban sa ako ang pamilya, kauban sa akong mga igsoon ug akong mama ug papa. Daghan kayong salamat sa inyong makanunayong pagsuporta mga kapobre. Kanang utana og ikapila ko sa akong mga igsoon, ako ang kamagulangan ug kana sila mao na akong mga mangho. Daghan kay mi mga igsoon no. Kugihan man gud akong mama ug papa.